Ure wari munini wa Chancellor Ndene University ya Chuka na Nandi na kurwira gite kia ugavana Ndene County ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka na kinyete ntere cha Karinga gakoru wodini ya Mitheru. Njoka na mineretie gavana wa Nandi akiuga obisi yawe ni ujuri unkumania akiuga ati kubatara gutongeria ta gavana Kairi. Ni areoretie akari kinya batatare biama ende batage muntu ariwe wengwa. Njoka akinyete gishigone gikintu kwe mwaki nyume ya gavana Njuki ukinyano. Mati Mugambi na report. Numaya atongoria barwangi rwa UDA na Kenya Kwanza muthenya wegoro kwambura magema akiri gicigo mbunge kia Maraha. Munthi rwangi rwa Jubilee bagwatanite na arombiti bangi biumbe baramba magema na nkinya kwenjire bobi kiri gicigo mbunge kia Maraha bakibutaga mara makinyirwe goro. Tongoria wa kuri Professor Erastus Njoka arameneretie gavana Muthomi Njuki nontu wa magamba maungumania maragwetanagirwa na montugo gwa ntugo. Wanamera Chuka ntinda ya Tharaka mbese inu ciathire mibukoni arume icionthe ile mibukoni arume naka lakini muntu murume uria munene muno mutikumeanu gavana wetu niwe wathire nacio riu ni athie utuku na mabikibiki na tugari tutunini akinenkagira antu mbeca inu tutikwenda umaramari ringi na tutigukira nweu ni amenyerere in fact ukethwaga kumenya abati kuthama yakathie na mbere elections nuntu athukitie antu muno mathina. Professor Njoka anariritie manto kathumba marakarutha wona thungira wathanini agikanagia nkinya kari gucagura atongoria bao baraithite kiama. Baciama mukwirwa mutikarumirire kiama murumirire muntu mwathura muntu akethirwa ari kiama ni kiawe na muntu uria inabata muno kuthurwa ni gavana wana MP inabata lakini gavana no inabata muno. Professor Ndoseti akemirande murutwa wira toyeta kuburutira wira nente manko bwira bwina mbati no totio totieta kuondia wira na totieta kuera muntu atoneria ba wira rutawa twabongera bitini tareke 11 ukona wira bwe kubwa Tharaka Nithi. Gikaro nigiki kuriri nkinya na gavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa agicokagiria atongoria ba murengo wa UDA maraba mwirire goro. Yanyarezie tio gatwe ng'ombe ndomururaga meka yonde go au noke kareke au tine kajangwa kareke mbio ona lige ona ugekere ona uge nguru au tine noke mbio na ende no nero la gwate kumukira me amerete kumula kumpembereza gogu enda kwa kambe bio na tutugeta mbe bau gogo ikirire karite tanchokanio na nkinya mbirano gatagati ka mubunge wa gicigo mbunge kia Maraha Kareke Mbiuki na Muchia cha Gitonga Kaburu Bongo arabongo acokeretie Kareke marara mwirire goro muthenya we munthi bomwerante wandukiao itepembere chankomantu bamara bakira ganeura turemantu betu twanenkero ni thirikari ira nene twanenkero mbeci ya wakandamu na aragwetu nenkwenda kumenya 1.2 billion niko jathire. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi.